Assalamualaikum semua. Tahniah Arsenal finally champion EPL after 22 tahun, bukan 23 musim. Even ramai generasi Arsenal sendiri tak pernah tengok Arsenal angkat EPL live sejak era Arsenal FC Invisible musim 2003-2004 bawah Arsenal Wenger. And finally season ni diorang berjaya. Malam tadi Man City seri 1-1 dengan Bournemouth. Whatever yang berlaku final game nanti won't change anything. Tahniah Mikel Arteta. You know, bila Arteta ambil alih Arsenal back in December 2019, Arsenal sebenarnya memang dalam keadaan rabak lah, teruk, hilang identiti. In fact kalau tak silap aku, time tu stadium pun separuh kosong. Dia macam fan dia macam hilang kepercayaan lah, kesian. You know, cerita Arsenal ni dia bukan setakat tu saja tau. Dia orang ni sampai ke tahap dia orang kata dia orang buat satu siri dipanggil Arsenal Choking syndrome. Sebab apa? Sebab Arsenal ni selepas dia half of the season, biasanya the first half of the season dia orang akan power, masuk je second half dia orang jahanam. So dia panggil choking syndrome. But tahun ni nampak perbezaan dia, sebab I think by the time dia orang masih lagi nombor 1 lah, sehinggalah yang baru ni Man City potong sekejap. Maknanya dia orang dah mula, orang kata apa, mula konsisten lah. Okay, back to Arteta sendiri pernah cakap dia rasa kena rebuild everything masa dia mula ambil alih. So awal era dia pun bukan senang. Pernah nombor 8 2 kali, tak layak ke Europe, kena kutuk dengan fan, dengan pandit, ramai yang gelakkan the word trust the process tu. But slowly Arteta ubah culture Arsenal. Dia buang pemain yang tak sesuai dengan DNA dia. Dia bina squad muda macam Saka, Odegaard, Saliba. Dia upgrade mentality team, improve defensive structure. In fact, jadikan Arsenal antara tim yang paling organised dalam EPL. Dan senjata utama dia, of course, dia strengthen set piece sampai jadikan set piece tu senjata utama dia untuk dia orang menang. Dan Arsenal perlahan-lahan naik. Season 2001, 2002, nombor 5, 2022, 2023 runner up. 2023, 24 pun runner up, 24, 25 pun runner up. 3 kali berturut-turut runner up tu yang dia orang nak kata the nearly team dia panggil. Bottle je kan. But yalah, in fact tahun ni pun hampir jadi nearly team lagi. But finally dia orang break the wall. Walaupun ada pressure yang besar, injury pun ada juga, jadual padat, kalah beberapa game penting, malah ada keputusan kontroversi menimbulkan VAR pengadilan. But the good thing is they are consistent until the end of the season. So biasalah dalam bola ni, every champion memang akan ada keputusan referee yang dipersoalkan, nasib yang tertentu kan, momentum tertentu, game yang orang debate. But at the end of this musim, at the end EPL ni bukan ditentukan oleh 2-3 game, dia ada 38 game. Siapa yang paling konsisten, dia tu yang boleh jadi juara. And that's what Arsenal did. Kalau Arsenal boleh survive tekanan selama satu musim penuh, maintain discipline, collect points and stay atas sampai hujung, we need to accept that mereka the champion. Susah juga aku nak cakap ni. Aku kan hater Arsenal. but okay. Tahniah kepada Arsenal. Tahniah to my friends yang sokong Arsenal selama ni, yang passion dengan years of criticism, pegang kepada trust the process. I think this is a very good example sebenarnya, because this is how football works. Dari peringkat grassroots sampai peringkat senior, we need to build. Football dia kena build. Dia tak boleh collect saja kalau peringkat grassroots. Dia tak boleh beli saja kalau peringkat yang sini. Dia kena ada both combination. So I think that's what good job Arteta and Arsenal team. Good luck untuk dia final dengan PSG nanti. Walaupun jauh di sudut hati aku, hope PSG menang lah. Tapi kalau dia orang menang pun tak apalah. Finally kan, dia orang tak pernah menang lagi EPL. But yep, tahniah fan Arsenal. Bolehlah berkepak jalan, bolehlah nak tersenyum, bolehlah nak happy. Finally kan, kita faham perasaan tu. Macam aku ni, kita orang ni yang fan Manchester United pun kena bersabar jugalah. Jauh lagi perjalanan, baru je nampak nafas, baru nampak ruang. Hopefully board bersabar dengan Carrick untuk carry the team
I think what board Arsenal buat ni pun satu benda yang bagus. Dia stay dengan Arteta, sabar dengan Arteta, and finally Arteta deliver. Right. Tahniah Arsenal.